اکبر میانو جوانو میانو بزرگو میانو ٹاٹھو عزیزو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک دو یون خاتونات دپن ژال چھ وقتک پیغمبر انز چھُس وۄنۍ کیٛاہ دلیٖل دپن مےٚ کیٛاہ کوٚر اکھ گۄناہ مےٚ وَن تہٕ مےٚ کرکھا معاف مےٚ ؤنۍتو اے خاتون ون حظ میٛانہِ کھۄتہٕ چھُ بوٚڑ معاف کرن وول زاجہِ پاے کہِ حضرت سُہ چھُ غفور رحیٖم سُہ چھُ احکم الحاکمین سُہ چھُ ارحم الراحمین مےٚ چھُ عطٲیی مگر سُہ چھُ پانے اللہ اکبر موسیٰ کلیم اللہ فرماون خاتون اے خاتون ون کیا گناہ کورت مگر خاتون باشو پنن گناہ واریاہ بوڑ دپن نا یہ چھن پنن گناہ ون اے خاتون ون کیا گناہ کورت یہ چھن پنن گناہ ون اے خاتون ون کیا گناہ کورت یہ چھن پنن گناہ ون فرمویس ون کھاگن نیرک دپن نا ون تم شوٹھاز کور زنا اللہ تعالیٰ کری رحم گناہ گو بدکری حس کر ادوائیں من واریا کالل گو گناہ کرن واریا کالل گو بدکری کرن ونیزاو تج بدکری پر ظلحک اولاد مگر مین ربن دب قرآن اسمان دبن ان صلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر نجن جوانو اگر شراب نچی بجن اگر بدکاری نچی بجن اگر ڈرگ چن نچی بجن اگر پرجن نچی بجن اگر انجشن برن نچی بجن اگر بنن وجود چی بجاون اگر بنن حیاء چی بجاون اگر بنن عزت چی بجاون دل چی پروردگاری کائنات نسکو دیون ان صلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ساچا یا کئی کون یا سے تمام بدکاریوں نش فحشی نش رکاوی سگئی پابند صلاة چی بنون ان صلاة تنہا عن الفحشاء یہ موسیٰ کلیم اللہ جو گناہ بوز مستوی تھار لگیس نا کات کریو مستوی تھار کاپیو تو نے خاتون چھتا گناہ کرونات دفاقس ین دوبار بینس دربار اسمس آگ شتا یوتا بوڑ گناہ کرمت آگ شتا بدکیری کرمز دبونا ونیادو بدکیری کرنو سالے لیز دسوگ ظنوب اولاز داو میاز کرتا مس زند سی پیچ الہ ٹکر بنائی میس آنا بنائی جاس دونا پوریاز لوگ سڑکی پگان اپوریاز دور تریش ڈرم تھیمی اپوریاز لوگ پگان یمو ڈرمو من تریش چوان یمو پانو من تریش چوان الہ میں مل بجل ٹکر کری یاز دوئی میں ٹکر پاگ رایت یمن سارنی تریش ٹوان مل لوگ آز یمن تو یمز تریش چوان یود بڑھ گنا بی آئی کھا یود منازوئی کیا کر دفع کر امجد ڈاکا چڑھیں کھادن دپن بدکار کو جاوزک پانو ادایوتا بڑھ گناہ کرتا وقتک پیغمبر انتی کرت پن دربار من نبر اگر میانو جوانو ادائی میانو بزرگو یہ نا ات گناہز پر پشتایو یہ نا تو یہ سوچو امی خاتون چیزاد بڑھ گناہ کرمود بڑھ گناہ دیجن کرمود مگر ام خود بڑھ گناہ فرمو تاہیدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ ابن آئی الہی
خاتون درائے پروردگار کائنات رسول حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ حضرت جبریل امین تم نے موسیٰ پروردگار جی سلام ونن پروردگار کائنات جی فرماون یسی خاتون واپس کر یانن واپس امل دبیون خدا تجھی معاف کرن مجھ کوری معاف امل دب خدا تجھی معاف کرن مجھ کورمائی معاف مگر یس نماز تراون وولاشی یس نماز قضا کرن وولاشی آئے موسیٰ رب جی دبن ین تمس سزا معاف کرا ایک دو یک مسجد واز بوز پت پڑھ نماز فائدہ کیا منحص فائدہ چھا کی کہت کر یہ زن گھن انسان وریہ سکولی کتاب کھولی نہ پڑھی نہ پدی سو ایگزام پاس گشا نہ کات کریو گشا پاس تم پوری اگو سکولی کتاب کھولا تھا ایک دو یہ میں ایگزام کچے یہ باش مت کرتو تو فرمو علمدارم دو پن صبح پھولتے رات باقی مالی آگا تجگہ ہو رودو رادا دے بانگ توی صلاة چھے حق سونا دا تجگہ آیا وعدہ دید سنہ توی پھرے کرمال آدھا جنت سونی نے